170 godina rada Biblioteka Šabačka obeležava između ostalih aktivnosti i tematskom izložbom Inicijal, kojom nastavlja 15-godišnju saradnju sa Školom primenjenih umetnosti u Šapcu. Izložbom iz edicije Kultura ćirilice Biblioteka Šabačka i Škola primenjenih umetnosti nastavljaju da neguju naše pismo i ukazuju na njegovu lepotu i jedinstvenost. Na izložbi su prikazani brojni radovi u raznovrsnim tehnikama primenjene umetnosti u tradicionalnom, ali i savremenom izrazu, na kojoj glavni motiv Inicijal postaje konstruktivni element likovnog rada i inventivna tema dela, istakla je direktorka Škole primenjenih umetnosti u Šapcu Nevenka Đokić. Učenici su se na poetski način izrazili kroz crtež, sliku, grafiku, fotografiju, kamen, drvo, tekstil, keramiku i plemeniti metal. Veoma smo počastvovani činjenicom da možemo da sarađujemo sa Bibliotekom Šabačkom. Izložbe tradicionalne, sada već kultura ćirilice, utiču na to da naši učenici zapravo neguju naše pismo, ukazuju na njegovu lepotu i jedinstvenost i čuvaju ga sa jednom posebnom vrstom posvećenosti. Današnja izložba nosi naziv Inicijal i ona je rađena u jednom savremenijem izrazu. Inicijal ili slovo jeste moćan simbol, ono prenosi poruku, svako slovo čita nas i mi naravno čitamo svako slovo. Ponosni smo na ovu izložbu, učenici su u različitim tehnikama primenjene umetnosti istraživali u različitim materijalima i zaista su nam darovali izložbu koja može biti na ponos gradu Šapcu. Biblioteka Šabačka se sve ove godine trudi da prosto podržava umetnost i mlade kreativne stvaraoce, tako da je ovo samo jedan od načina na koji mi održavamo tu saradnju i podržavamo mlade. Ovo je izložba koja je nastala u ediciji Kultura ćirilice. Mi sve ove godine se trudimo da vodimo računa o našem jeziku, našem pismu, tako da i ova izložba koja nosi naziv Inicijal to potvrđuje. Zainteresovani postavku mogu pogledati naredne 3 nedelje u holu Biblioteke Šabačke.